Hello everyone. Kadu ka vetami pun phanang bo. Pini nila so video bonda pon bangka YouTube alom thumbnail ko sonsi logai ni la. Labang so a video long nili paklang phonik bo. Nili YouTube long subscriber inut abang phusi labang so video bonai tha po. Video long si comment nang ke pi ikdon labang so video long si. Nah hello yo. Lang lita YouTube do lang misan sen a video se upload do ing long ke do munya tatum ko sonse ke claim dam lo ke choko jun la hai apu thak se video upload ton pon yong sinang le tum ning hang pullo te humri ekdam ta me lang labang so muni a YouTube link ni li description long pi pon ekji to tang te pinia video bang la pang chang pon iklo na YT Studio po FD dam iklo na banyak la chini nang le tum ta chini yong si YouTube account do pute YT Studio po FK banyak lang ta do YouTube khuli tum ang ka video upload bang ka nang paklang pon pelo nang le tum video upload bang ka YouTube long sa upload ni video upload hut bang ka unless le big to public ke big re video upload hula la title bang ka tok ik na YT video long le thumbnail hui hai ke bonai na YT video long setting bonai tanglap le public kuri na yong sinang litum video long thumbnail logai ji pulo te hala pencil icon do yi hadak le bel ik na pencil icon long bel thu jate ako pencil icon do ji ako hadak bel thu ik na yong sinang li thumbnail bang kai edit ang do pulo te custom thumbnail pudu ji hadak le bel ik na thumbnail bang kai nang li tum video photo editing long si editing nang po dada YouTube long ke thumbnail edit no dake kalogayan chot nang li tum ko so a file long si thumbnail ke bi khala so a file long le dabik no nang si kai edit tang do pulut te par ke hala thumbnail bang belik no la date dan pudu ji dan long belik no par ke save igno anvet lo thumbnail ahin bang ke ave pulut te hala kai edit ban ni tang pak nang ik the det lo athenang li kabuna video topic bang for example la phun long ke thumbnail ka editing bang ke f nang oji ini laptop do computer do pasun laga joy ke lo ha yong sinang li tuma phun ram com hack f un e pulote la video ka edit adim ta edit me kind master puno aja jat puno nili example nang paklang pon po example chaji video ka editing long pasun se edit panang po nang li tum kind master le edit ji pusita ala YouTube site le humik na background thumbnail ki bini bangga nang le hala YouTube video long link doni thumbnail ka bonai bangga chupaduk ik chat si ki me thumbnail ko an makilang me haswat tenglo kilang bang ki ongita thumbnail la leng tum puno jok sita la so video thumbnail theklong lok pen kilang aning padok khak paya the so video lang kilang me uima paya the son si bonai nang ji alo video bang galang no lang me la bang chini ne det la he le thumbnail bang ani padok khak ni aleng atu video bang pau pen ning tung ret to yat bang he
video editing long thumbnail ka edit bang ka save igri screenshot le marik no park gallery dam ignon hadak editing kuri dam igdan YouTube site hai crop pu bang jaw phun ta option di meti hadak kati dam igdan nili se da clear e ase se ya lo chini da nang li tung ke buji je ma uthe nang than palo an vela la sipini video bang ke an vela la si next video la chitong ik thuna kar dam